Ugucia wa shisha ukoretwo uri undu tugiritio muno ni njamba njithi guku bururi-ini na mabũrũri mangĩ ma Afrika. No kurumirira mathina maria mumanaga na unyui wayo, thirikari kugerera Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ ni hurite marufuku wendia, unyui ona ũgũri wa shisha kuma mabũrũri ma nanja. Kugerera ndumiriri ya kiwatho, thirikari yugite uguri na urehi wa shisha kuma mabũrũri ma nanja ugukorwo ari mugaru na gicunji kia watho kigana rimwe ria 63 kia ũgima wa mwĩrĩ. Oho ni heanite mukana kuri ene irabu na biashara cia shisha makiuga ni mekuoerwo makinya marumu ma kiwatho. Mwena-ini wake uria mwari muikariri giti wa ruhonge rwa kuhurana na wendia wa dawa cia kurebia John Mututho ni okirire thirikari akiuga niyo ihinda iraya magigatacũkia ikinya kuona riu ni miaka 3 mihituku. Minister witu wa health gatho tonda na mberia gutanganga gutira kiuga ngenge athi straight to the point. Shisha no mwaka ikajwo. Shisha ni urogi na shisha ni urogi ni ndo wake wa mbere umenye shisha ni baki gutire kindu kimuoyo kingi kiriaga baki tiga mundu. Mututho ni oritie thirikari ikie ngono mugucia na mwendia wa shisha kuno gucia wa shisha ni ugwati munene hari ugima wa mwiri. Baki yo igagirwo ikara iguru rera riu ria carbon monoxide ni rio mundu agucagia rera ukongera carbon monoxide ukongera dawa ira ndamwira 5,000 4,000 ucoke wongerere flavors ya mekiraga dawa cia kulevya maita 19 tofauti kutegemea ni iriku. Riu tigire mwetaga vanilla na strawberry na ndo dawa cikaragwo kura ni heroin, cocaine, amphetamines na ile ciothe cikaragwo ciothe mwira. Shisha ni kindu kiuru pio ti kindu gya kwarĩrĩria. Niakaire thirikari iteithia aria makoretwo makigucia akiuga ati ti uhoro muhuthu mundu gutiga oro rimwe. Ili ugithurira we mwenyewe uthie nigetha meke detoxification maute indo icio ci thiini wa mwiri waku tondu igwa ni wirogete kuigana na ndimwire dawa imwe iria mukuheo ugikara hau utweke patient wone na ore mathumo maku magikwa analysis wa maka muno no mwaka wikwa detox. No na kuhana uguo ene irabu guku Nairobi ni mokireire itua riu makiuga ni meguthi hadhara ta hori biashara. Kama serikali wanavyosema kuwa watapea vijana kazi, sisi kama kampuni tuliandika vijana kazi watengeneze shisha angalau familia yao iweze kupata riziki. Sasa hivi tumewapigia simu wale wangefaa kuingia kazini wasije, kwa sababu hata wakija hatutawalipa kwa vile hakuna kazi watafanya. So government should think about it. Bururi wa Kenya ugukorwo ri bururi wa gatatu thiini wa Afrika kuhurana na wendia na unyui wa shisha. Girifo Thirikari TV, ritwa rako ni Mwihaki wa Kamau.